Iyi nama ikino ndetse ni kama kawaida. Twikomereza n'igice cya agace ka kabiri cyangwa se part 2. Abatani babandi iracyari Magic House cyangwa se nyumba ya maajabu. Abdul Ahmed twinjiyemo. Iyi ni part 2. Magic House cyangwa se ni Magic House. Hariya mu gifaransa babyita ngwikira. Tuziko magique ariyo magic. House sera maison. Maison magie. Niko babyita. Inama ikino Robert Leya. Idakunda Robert Lani. Kandi kumusano ne. Meet Game exact producers. Meet Game director. Tujya gusasa natwe twasoresha. Umekewa house kama hii. Esa ni gute inzu nziza yabigaragara nkingiyi. Umuntu ashaka kugezwa yayitakuma. Igaragaza unavuga. Reba buryo ino nzigaragara mu kandi. Mafurniture kama hivi. Ahantu haruzuye. Furniture mtu ziko kama hivi. Alafu mtu mbwira ukuntu umuntu ashaka kuba ahantu nkangaha. Anashindwa ati kukaa katika maisha kama haya kuja. Akananirwa no kuba yabaho mu buzima nk'ubu ngubu. Ibintu biratangaje. Na kitu kenye hela zake labda naweza kusema alizonipa mimi sio hela basi kulingana na full. Reka basi tuanze tuvayo na mafaranga yamahaye wenda nago twayanganya neza n'iyi nzu. Naweza nikasema kwamba sijui. Nshobora kuvuga ngo wenda sinzi ko nabivuga. Ya kuishi maisha ya kizungu. Na abantu badashoboye kuba mu buzima bwa kizungu. No kuntu agaragara kuntu hasa. Sinzi impamvu. Pe Chino kuelewa. Ntabwo ibintu murabisobanukirwa neza ariko. Sasa none ni tatizo la education. None ni ikibazo cy'imyumvire. Tatizo la nini? Cyangwa se ni cyo kibazo. Aho ngaho niho nanjye ndimo ndagiriramo ikibazo cy'imyumvire kabisa. Basanga n'ikibazo cy'imyumvire kabisa y'abantu. Tulosoma nzizo pupu. Ahantu twagiye twasomye ibintu bitangaje. Kase mukambaye. Ndabe basubye ngo naguhereza amahirwe kugira ngo ubicare ubahano nkanga. Ukanga kuba mu nzu nziza nkingi. Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo ni imyumvire kabisa. Tatizo education. Tatizo education. None mtu ngo nawe akareba ifoto nyuma ariko iyi foto. Ariko iyi foto y'urwibutso. Aya basi reka tururi. Igira duca tune ikarangira. Umugabo inzu ye abapangayi baraza nibararimo bagataha. Arabanza ariko iyi foto yabari bakanga. Raho foto itegereza ifoto ariko reka ngende nshuti yanjye reka ngende nshuti yanjye ndagiye. Birasa nkaho ino nzu abatara abavandimwe. Musa utayaona Firauni. Ndaza kubona rwose birubize kubaho. Ukizao ya Musa utayaona Firauni. Hii nyumba iko safi tuseme sijui Swahili ndio yale kila siku ndio vile. Inzu ni nziza irasane sinzi cyaza nimba ari Igiswahili cyangwa se ari Abaswahilini. Babananiwe kuyibamo. Inzu ni nziza ariko sinzi impamvu babayinaniwe. Imaje kuba abapangayi babiri batandukanye. Aya basi byo ahantu ni heza afite na parking arimo n'ubustani. Na ahantu nyuruta ibazana afite na bingaro. Feri ya mbere rizakuzi. Inzu ni nziza byo. N'ahantu iherereye n'ahantu yicaye n'ahantu heza. Ariko wakwibaza impamvu abaturage mo kugenda bayijyamo ino nzu barangiza bakavamo birukanka. Naye byagutungura. Ni ekibazo. Feri ya mbere sasa komisioneri aro twakuzaniye no mudamu n'ingagari. Mizigo bipi? Yewe ibikapu se? Kubera iki ariko kwirukanka? Nakubwiraga ino nzuraza kwikunda. We humura ahantu naho kugeza kusa rwose. Ikiza cy'abantu bose yibonera bo baza bitwaje imizigo yabo. Inzu bayuzuye. Mwenyewe. We rwose nakubwiye ngo uraza kwishima. Uraza kwishima hari umupangayi wa gatatu. Ngwino nanjye mfashe ariko. Yaka kantu rwose karahanga gatoya
ngaho bakuba bamuhaye uyiterura shano ugakorana nayo wikorana nayo rwose ngwino barakubwira ngo gusa akenshi ibintu bibaho muri iyi si. Inzu ni nziza. Umesahau nini? Nibagikise kandi Nyumba hii. Inzu ngiyo urumva. Nibagiwe. Nibajyaga kote ke. Umugore inzu yakunze. Inzu ifite na parikingi. Umeonaje nyumba? Inzu naibona ute? Hano ni heza cyane. Unajua? Unaona? Ndio nikwambie kitu kimoja. Reka ngire ikintu nkubwira. Wewe ni unaonekana ni mtu mwenye bahati sana. Wewe uri umunyamahirwe cyane. Koko hii nyumba. Hii nzu reba. Watu wengi wanaigombania. Abantu benshi barayirwanirira. Wanaigombania. Ewana. Hii nyumba. Hii nzu ina full apartment ndani. Ewana, iruzu ibyangombwa byose biruzu imbere. Kini nimesikia habari kuhusu hii nyumba. Vipi? Hari amakuru numvishije atameze neza kuri ino nzu. Habari kuhusu hii nyumba vipi? Ese amakuru numvishije kujyanye n'iyi nzu. Iyi urabona? Huo ni ushamba wa watu. Byo ni by'abantu nyine ifusifuzi ry'abantu hano hanze. Huo ni ushamba wa watu. Urabona abantu bari hano hanze rega baravuga bagira ifusifuzi. Naongea ujyo kubesha ugasanga natanye kwina bateka imitwe babaza impamvu. Habagezeho kuishi maisha. Nyango bigeze bagerageza kuba nyine mu buzima bwa gikiri nyine nk'abantu bo muri European. Baka huko. Urabona nimba umuntu yamenyere kuba mu kazi kitwa ngo senkani ukajya kumushyira mu kintu cy'ikizu kingana gutya. Ukaba kwa mama mucecuru warambwira ngo ibintu byavamo gute ntabwo byashoboka. Basi katurori. Silivyojenga. Kwa mfano sasa. Urugero rero ruhari nuru. Nyumba. Iyi nzu ndani n'imbere. Na hita. Ile hita imbere. Kipindi cha baridi kile. Ashaile hita. Inanzo ifite amaka imbere. Iyo haje mu bukonje ubwahita ihindura nyine ugasanga hatangiye kuzama ibintu by'ikirima y'ubushyuhe. Joto. Ariko ibaza inzu batangiye kurata kandi cyo kintu twamenye icyo ni ino nyubako nta muntu murayizamo ngo ayituremo. Sasa unakuta watu wanaokuja abantu ugasanga nyine nimba umuntu aje manga yaramenyere kubibweyeye ukaza guturamo hano hantu yaramenyere bweyeye ntago yahaba reka da habaye atari ko wese ntago byumva anakumuta tena agora kiraga yaragiye mu yamusukira gambo tena isi nakwiye ngo jya kuri Robert Agasobanuye YouTube the home cam studio. Hawajatembea nchi zenye baridi wakaona hizo hizo. Urumva rero abantu batigeze batembera mu bihugu bikunda kuturamo imbeho. Iyo inzu igeze mu gihe cyo kuba yahindura ubushyuhe ibwaye ikihindurira. Ntabwo abantu rero bashobora kugeza ko bahaba. Aya basi yamuteye igipindi. Kwa chekisha. Reka manze nkwishyura kuri check sibyo? Mimi urimo uravuga ninachotaka kukuambia icyo shaka kubwira hata siku moja sijawahi muzi kwa check ntago njya nishyirwa ku gaceke kunilipa kwa check tena ibyo by'amaceke nge ntago bajya banyishyura ku gaceke navuye ibweye mwene Deni ntago nzi kwishyurwa kuri check wenyishyura amafaranga cash niba mwishyure kuri bya sheke reka ubwo natanywe ndakwishyura amafaranga kuri sheke ntabwo bajyanyishyura sheke nge banyishyura amafaranga cash amereza ceke se kubira iki mugabo afite n'imodoka nziza niyo yayo ni mushya tuje mu rugo inzu noneho yabera ibonye umupanga ifite amafaranga kandi n'ubundi nabazagamo bose babaga bifite amafaranga yabo. Aya basi ipantaro kobo yambaye yitwa wamenera bufu ifata mu ndubundi hasi kimenya. Aya Robert Beya Robert Lani agasobaneka ari kumusonone 24 ndavuga bibiri. Sasa tuvu wajyaga wumva ibweye aho Deni buri abantu bava kure nuzababone batambika ibirenge baza muri Kigali dore bweye na mikino abagabanga bari muri gambo. Na kama nani? Alo wewe. Aba wowe. Wewe Serengo. Ndio maana ukapewa jina la Serengo. Serengo utakuwa una kitu. Namaje kubwira ngo ubundi izina ryitwa Serengo ubundi sicyo risobanuye. Serengo ni ibintu bitumvikana. Chako na nunukia mimi sitaki.
Man, nukajye nukira ariko. Kwani mimi mrefu? None urambona gute? Wewe mrefu. Wewe umusinzi usinda nabi. Deni warapfuye wishwe n'uburoro. Serengo Serengo nyumva. Ni wateja wote wenye hila, wewe una hila sana wewe. Mimi naomba mwimbo. Ngenda shaka indirimbo kwanza ariko barumana uri hebwa bwebwe siranga. Sana wewe barumana. Borushete za hano navuze buriya. Yaya basi. Serengo wewe Serengo. Kandi Serengo narakubwi uruzina rwawe ni fake. Sasa mimi na Ikiza cya mucomanga wacoma ari no kwirira. Kama utaki naomba naimba mwenyewe. Nimba udashaka no kudushiramo indirimbo reka niririmbire. Ngora matatizo. Mwana wowe ufite ibibazo byane mushaka kuririmba Kama kwako. Kumbe wote ni yako, wewe hapo utaiki. ariko wowe murabifata nkagira ngo ni iwanyu. Aida, Bob bwana sasa na wewe. Nimba ushaka kugira ngo uririmbe umve ko na Bob muri kumwe. Pibe ziranga kurikira gafiri amagambo nako kanga gatoya. Ndetse wumve gatoya. Chomba muziki. Wari murasaba umuziki gute kandi uri umusinzi wa musika. Kama utaki naomba naimba mwenyewe. Niba udashaka kugira ngo ngewe uririmbe ngewe kaniririmbire ku giti cyanyu. Umve sasa mugezo ko kumusubiza. Kuna matatizo sana. Hiyo Serengo hapa wewe ni kama kwako. Serengo rwose ahanga hafate nk'ahari wawe mu rugo. Yako wewe hapo utaikiwa jimbo na Bob kama kawaida. Bob bwana. Nimba ufite indirimbo yawe iririmbe, niba ufite niya Bob kabisa uririmbe niya Bob. Na wewe tulia upewe muziki wako. Wewe kubita muziki hano dukubitiremo ka freestyle. Nimenyanyuka wakubwa zangu na waheshimiwa wangu, naomba mziki. Ndashaka umuziki rwose. Ndashaka umuziki. Ndashaka mushyiramo umuziki niyo yaruhaze yabuze hano agomba kugezwa yacurangira. Jama kucurangiza ku giti ki. Ngabo. Wewe nani? Wewe una roho yangu mimi. Mwana uziko ufite umutima wanjye. Wewe kama utaki kukaa hapa bora uondoke. Niba udashaka kwicara ngaho agenda. Upepo kukupiga tu hapo na. Nimba ari n'imizimu yiwanyu yakoze ndagusekura. Mimi naimba nyimbo hizi tutaipenda sana. Niba ndaririmba indirimbo kandi muraza kuyikunda rwose. Iyi ndirimbo yitwa ngo zanze kunywa turanywa. Iyo zanze kugenda turicara. Byakwanga kugira tukagira. Iki kiriri muri maririmba nimba baragikuyibwe baragikuye yamye kukibeshisha abandi. Unajua huyu mkorofi. Mimi ndo mkorofi. Kandi ukunda kuvanga abantu. Kila kati wewe. Urambonamo umuswa njyewe. Wewe nani? Ariko subundi wigira iki? Uri cyande wowe. Buri munsi bigira akagarana hanga. Asa ugira ngo rotipe wamuhaye amafaranga y'inzu naza kuyanywera ibweye. Kuyanywera i Kigali ntago biva. Sasa araje. Mwiriwe muraho. Icyo biturwaga muraho. Mwana murasa nk'amabyeri muraho. Mwana muraho. Filime ziraha. Muraho. Na mimi tunakwenda sawa. Iwe mama yuko wapi wewe? Yo Serengo wamugona ari ubundi. Maua. We maua. Ndio. Maua le bantu turuka vana byeri maua. Pombe. Ya basi. Ay. Kuja mwenye hela tulia. Wasende tipa mbili hapa. Banzu bumva mu bantu. Mkopo sitaki hapa. Oya, sisi tuna hela. Dufite amafaranga. Utazana ibintu bya bwahanga dufite amafaranga. Turashaka cyo kunywa. Aya basi. Kandi mawe ikikwereka ko ari nasiri aho akwakira yambaye ikirengeri igitsi. Inyama muzari inyama turye. Koboyi bajya ibwe yakajya kwereka abantu ko afite amafaranga kandi na amafaranga yo komisiyoneri. Azanye urwagwa. Aya basi. Ibwe kabisa. Niyo bavuze naha. Ay. Sinari nagizia hapo sawa. Aho murabona tari fresh inyama zirashiririye abantu urwagwa rwa. Aya basi nawe ngo Robert Bere. Iracyari Magic House cyangwa se inzu ihambaye ikanganye irimo maji. Sasa uragira ngo wa mugore tware duhaye inzu nijoro kandi ayo twakenyereyeho ibikapu twataye hanze. Umugore arasohotse. Serengo avuye bweye kwereka abantu bo mu cyaro ko afite amafaranga. Umva injyana. Cheki mama. Cheki. Madamu cheki. Nibarana yamwishyura bari bagiye kuza amafaranga kuri cheki. Amafaranga cheki areba imbere ibikapu biri hasi cheki. Ariko cheki yayibyiniyeho cyane. Bibaye seri. Twegera hakuno. Arebe. Aha. None mubyeyi. Oyewe. Arabanza arareba. Wagira ngo azane cheki yangu iko tayari
cheki yanjye iri tayari se. Yo cheki wari ugiye kunyishyura. Mbyiza. Ungeweza kunipatia mara moja ili niendelee. Wamaye se nkahita ngenda nyine kuri banki. Amura ufunguzo. Sasa. None si nibiki? Wako na kwa heri. Hii ndio cheki ulioniahidi. None si ne cheki wari ugiye kumereza. Nilipokuuliza habari mbaya kuhusu hii nyumba. Nakubasha makuru babi kubijyanye n'iyo nzu. Mjini. Wanze kugira ibintu byinshi mbwiye. Kanya usiku jana sijana nimeona kama mwaka. Uzi ko kuva ijoro rya sasingizi ry'amajya ngo umwaka amazemo hano. Na kwa heri. Urabeho. Subira n'inzu yawe. Yewe buretse. Kuondoka utaondoka bila matatizo. Uragenda ni mubishaka. Tu. Ariko ikintu kimoja. Kimwe cyonyine. Lipa ile leo siku moja urolala. Gamereza amafaranga y'umunsi umurayemo. Urabyumva? Kabla sijakulipa kwanza. Mbere narakwishyura. Usumbufu wa jana mpaka nikashika. Ndagira ngo ahubwo nawe banza unyishyure kubijyanye no kuburuzwa amahoro kwanjye kw'ijoro ryashize. Pesa yangu utailipa. None se byo kugutesha umutwe n'amafaranga yanjye birahurira uranyishyura. Ungekomelala kwenye hoteli. Uza kwishyura muri hoteli sore kuvuga ibyo byose. Nore kwishyura mbere. Okay. No nankoreho. Mnajua nyinyi mna matatizo. Mwema mfite ibibazo ariko. Mnatafutia watu lawama. Mwebwe nago mushakira abantu imyaka gusa. Sawa? Urumva? Watu lawama. Nimwe mushakira abantu ibibazo gusa nta bindi. Umugore kora ibikapu. Sinshoboye Kigali. Nsubiye Karembure. Ntango byava muri kada. Mimi ninachosema ni kitu kimoja. Icyo mvuga ni kimwe. Wewe nenda, lakini tutaona sehemu gani utakayepita hapa. Wowe genda, turareba aho uri buze gutambuka. Ita za Ulaya, ita za Ulaya. Nani soni wowe gusura aho ngaho. Harya kwambira ngo nabantu biburayi ngo baba aho ngaho iburayi hahe. Funguli. Nago ngufungurira igipangu. Turaza kureba ko iki gipangu uragenda ugisimbutse. Hii tunataniana kabisa. Iyi ntago ari imikino turimo. Nago turi mu mikino. Tatani byawanga. Inzu umuntu arararamo ijoro rimwe bikaba imyago. Bagasohoka mu nzu. Ese inzu. Nawe ibaze inzu umuntu arimo kugenda akayita ijoro rimwe akayita sohoka. Rimwe ryonye tagira irya kabiri. Avayo. Hakundi inzu. Irava. Inzu se. Pumbavu. Ibicoco gusa. Pumbavu. Ibicoco gusa. Nyumba utakuwa wewe. Wati se bundi iki kizu. Nyumba utakuwa wewe. Bundi iki kizu kiranga. Kila siku nyumba wewe naongea. Ibibazo ni inzu gusa nkora mbwirwa ni inzu buri ibibazo bibaho ni inzu iburya kubibizo inzu. Nyumba nimekaa mpweke. Nyumba wewe utakumekuwa wewe nyumba gani? Akose uri inzu bwoko ki? Ndiba ndabwira nawe wanzu. Tumekaa kimya kama unisikii, kumbe unanielewa na kunitambua. Wanzu we uracecetse nkagira ngo ni muranyumva kumbe urananyumva nibyo nkora byose ukabyumva. Wari kibazo ufite niki? Una matatizo yapi mbona ucyo utavuga kandi ubangamira abantu? Reka rero ngubwire. Na wewe leo nakupa uyu munsi la mwisho. Uyu munsi ndagwereza inuza ya nyuma. Warning ya nyuma. Cyangwa se gasopo. Nani ya nafsi? Umutima wanjye bimurandya. Naniuma sana. Ndimo ndagira rwose akababaro muri ngewe. Tunoneka kuhusu ile nyumba. Kandi ndimo ndababara ku mpamvu za wanzu. Uri gutuma nishima na abantu barazana amafaranga nkayabasubiza bakaneza ingaru wanzu. Ubwo rero maajabu jamani. Mwe kusiba imyaka ubundi ni imyaka goko ki. Buri munsi abantu barazanga aba customers ibibazo bikaba ibibazo. Tatizo kiruza nyumba. Akusubira ikibazo ni iki? Ni inzu cyangwa? Ngene wewe. Banyubako. Ariko bwira inzu. No ngene wewe kila siku tu umekuwa wewe. Kila siku umekuwa. Nyumba buri munsi mbogana ni wowe bansanira ibibazo. Nta wundi muntu urambwira ngo harimo ikibazo kiba ni inzu. Ni inzu yabaye inzu ariko se wanzu. Mbone nabagombaga kunyishyura check none banayima we. Agalau hata sandi ibintu kuja mpangaji kama wewe kule. Nta muntu rwose urazanga. Ibintu bitanga amahoro. Ubundi se ubundi vipi za ubundi? Check sijaiona. Na check nayo mbonye. Nyumba. Ikizu nutwe nari mfite natumwere ngira ngo wenda ndabona amafaranga. Hana we. Unijue. Umva ngubwire. Ntabwo nzi. Ariko birano. Kumbe unijue. Wewe ntabwo nzi. Ongea mara mwisho. Reka ngubwire bwa nyuma. Bingo kufukuza watu. Hakunya ngo hore wirukana abantu. Kufukuza mimi. Basi nanjye nyirukana. Kwa sababu watu watanishangaa. Kwa abantu bose bazajya batungurwa nanjye. Nyumba yenyewe ukuntu. Bambwira ati iki kizu ubundi ufite kiranga ni imyaka gusa gihora iki kizu ni ibibazo iki kizu ni yindi. Tonekana mwewe. Ndaza kugaragara nk'umusazi kabisa. Kubera wowe kandi. Inzu yabaye inzu. Sasa ari inzu ugira no gushyiraho itangazo ko inzu kodeshwa bwabyo nabyo bikagutera ipfunwe.
nya gaturure iracyari Magic House agace ka kabiri. Ansalo tipe we nyiri inzu ibaza inzu ni nziza byo no kuyireba no hanze ubwayo ni nziza ariko nta muntu ujya ngo ayiraremo kabiri. Yaje abanza ino minsi inzara yarateye amafaranga ntakiboneka imikungugu yabaye imikungugu anze mfe gushyira amatangazo ko anarinzi kodeshwa wenda ndebe ko nabona yuko kwezi yugutanza abambibara maze nshyira amatangazo menye ako kwezi wenda ndimo ndaza kubona umupangayi ibaza kugira ngo ubone igipango kingana gutyo usanga kiri igipapuro cyanditse ngo hano harakodeshwa. Iyo nzu yaramagiwe nta mukomisiyoneri uhikatisha iba yarakasiriwe kandi inzu ari nziza. Robert there Robert Agasobanuye bakunda ndetse na Nikamakawa nya agafatira urupapuro twandike iyi nzu irakodeshwa. Noneho iyo byanze ushyiraho na poromosiyo ikajya kuri emosiyo ikava kuri poromosiyo ikajya kuri komerisiyale poromo. Iyi nzu iri kuri poromosiyo anza nitegereza ku bundi inzu ndi bayangira iki kandi mbona nta kibaye. Aha igipapuro ndabaturage baturuka he abenshi bava iburyo ibumoso bava he. Ipantaro ni wamenera bufu ifata mu ndo bundi hasi bundi kimenya inama ikena. nya arana kuntu handitse ukuntu handitse ngo hii nyumba inapangwa kwa bei harufu. Bese mu Kinyarwanda ngo ngo iyi nzu irakodeshwa kandi ku giciro cya make. Bese ni kuri make make. Make make. Wabonye nyumba hii inapangwa kwa bei harufu. Arongera kareba umugabo birasa nkaho kwiga kwe byari bweyeye ariko deni mutoka mbari we araza abo ni hamwe inaha naho inapangwa kabisa kandi kikaba ko ari na seri ashyiraho utuzi kugira ngo igipapuro gifate. Inapangishwa kwa bei harufu by Bobby. Urabona ariko wikodesha ko yitwa Bobby. Undi ari umuntu w'umusitari wakanarenzaho nake Magic House. Ikiza cyabo ye yanditse ibintu arabanza agasoma no kubindi ntaga byandikira rimwe. Ana ibyo yanditse hakurya sibyo byanditse hakuno. Mbese icyanditse hariya gitandukanye n'icyanditse hano ku ruhande. Aratangaje. Wibuke ko ari inkuru tukimo turagezwa twabwirwa iyo byaranze iyi nzu. Sasa filime barakwereka inzu ntibyatinze yaje kubona bagenzi umupangayi ari umukomisiyoneri rwose. Vipi nyumba? Iyi nzu se urayibona te? Hakika nimeipenda. Iyi nzu rwose nayikunze koko se.
kile kiasi cha pesa ulichonitajia ndio bei yake? Nonese amafaranga washyizeho igiciro koko ajyanye n'inzu. Niko kuri yego. Nawe wibatse kugira ngo babona nk'inzu. Ndio. Na mimi najua unashtuka na mnaye kwa sababu unaona kile kiwango kipo chini. Wewe ndabibona rwose ko watunguwe kwa kuri kumva ko igiciro kiri hasi cyane, sibyo? Ibaze kwa inzu yabikodesha nk'ibihumbi 150. Ukumva ngo munakubwira ati iyi nzu rwose iri gukodeshwa amafaranga 50. Naho bwa byagutungura kandi ukabona inzu irahenze. Mimi ndo nilivyohitaji hivi. Ni njyewe wifuza ibyo bintu rwose. Kwa sababu unajua nimeamua kupangisha hivi sio kwa sababu kwamba nina njaa ama nina nago iyo nzu nifusha kugira ngo nyigire gutya kugira ko mwena ngo ndashonje cyangwa se ngo nyeneye ibyo kurya oya. Nimeamua kupangisha hivi kwa sababu nashatse gushyira ku giciro kubera ko mtu nyeneye kubona rwose hano ino nzu ifitemo umuntu imbere. Niko inzu imaze umwanya rwose iguma ahantu nta mupanga ifite igira ikibazo. Yabo wewe unajua na maswali mazuri. Umva rwose kangubwire. Wewe ufite rwose n'ibisubizo byiza. Ninapokwangu tena pazuri tu. Njye mfite nanjye wanjye ahantu ntuye kandi ahantu ntuye rwose wanjye ni heza. Pazuri sana. Na ahantu heza rwose hakeye. Nayo. Kandi ahantu hanini. Na hii nyumba. Iyi nzu rero ko uyibona hano. Labda nikufahamishe bibi vizuri. Reka ngira ibintu ngusobanuremo gakeya. Ilikuwa ni nyumba ya rafiki yangu. Yari inzu y'inshuti yanjye. Rafiki yangu. Ya nshuti yanjye. Aya. Mahirwe mabiri. Alishafariki kipindiko cha nyuma kilichopita. Igihe gishize yitabye Imana. Sana. Ihangane bibaho. Wabona? Timaya vile vile. Nyuma yaho yangu alikuwa. Iyo nshuti yanjye. Yarafite na mugore yarafite. Na mtoto. Na n'umwana. Na ndugu nao alikosekana wa karibu naye. Yewe hakabura n'abantu b'abafamilia ba hafi ye. Kwa ridhaa yake. Yewe rero nk'umuntu w'umuvandimwe. Akasema bwana, hii nyumba niangalie. Kwa hiyo mimi niyo mpamvu nafashe umwanzuro w'inshinga no kugira ngo nite kuri ino nzu kuko ino nzu yabuze umuryango we, yabuze abana, yabuze umugore. Urumva rero yuko kufata rero inzu ngingi inshuti yanjye ndavuga ati reka nyishakamo amafaranga nyine nanjye ariko ikomeze nyine biburwibutso. No, mimi mwenyewe nikiangalia na itamani. Rwose sinjya kubeshya n'inzu ye nyibonye nanjye bwanjye ndayifuza. Rwose nkifuza inzu ko yabi yanjye. Yagiye amurata mukubita igipindi giparo ariko none ipantaro yambaye. Si wamenera bufabo ni vene umwuzukuru wa 40. Ipantaro yambaye. Aya basi. Arayabonye. Ibaza inzira y'itanu kayishyira kuri senkani. Kubura umupangayi. Asa barakwereka. Wabonye inzu. Umugore wabonye inzu. Ku ijoro rye rya mbere. Aryamye. Agatotsi kageze gutya karabura. Ducana amatara. Azundi wakwibaza iyi nzu abantu bazamo. Bagatinya. Nibagira ikintu na kimwe bakora. Inzu bakubaha. Wakwibaza ngo cyeske kiriya. Ni ekibazo. Bagenzi umugore agize harya. Ni mu gicuku bagenzi umukobwa ni mwiza. Niba abantu ushobora kugezwa wabona. Ariko wamureba n'isura ye ukahita umenya ko rwose umwana umukobwa usanga nta rukundo yigirira. Ubundi hari abantu bagira urukundo urumva. Niba bigaragaze ko barugira. Nibagaragaze ko ntarwo bagira. Ahubwo bo bakababariramo imbere. Ahubwo yagira amahirwe yo kugira gutyo ugasanga ni nk'umuntu umukunze. Kugira ngo abyakire yuko umuntu yamukunze by'ukuri biramutonda. Bimera nk'inshishi zirimo gutambuka. Nyuma za nshishi yose ubonye zirimo zirarenga. Ahita avuga ati buriya nyabuna rwaro rukundo. Iki gihe burya hari ibintu babibaho bikunda kurenga n'ahantu hose ibyo uzagira twakora byose uzabyigeho. Ntabwo urukundo rwize sa rugaragaza ibikorwa cyane. Ntabwo aba ari urukundo rwa nyarwo. Burya umuntu uzaza kwereka ibikorwa byinshi akakwereka ibintu birenze. Uwo muntu aba afite ikindi kintu ahubwo gushakaho gitandukanye. Ariko nyabuna wa muntu muzasangira duke akwereka atanafite ahubwo ati basutu tuntu mfite ni dukeya tudusangire uko turi ariko kwihanganisha ko ejo hari ikintu mwazageraho. Yego ntuzihute ariko nanone ba hafi. Nyaya basi katurore iracyari Magic House hamwe na Video Robert na Lani ndabakunda ndetse na kama kawaida 2024 kuri YouTube channel Video Robert Agasobanuye cyangwa The Home Camp Studio. Yeah. Barakwereka hakuno arwaje gukomanga. Yemwe uyu mugore iri nijo we n'ubwa kabiri ahiriwe
kandi ijoro ryashize yaryamye. Mwese ko nyirinzu wakoze ko bandi mu gitondo babyuka baca yazindutse aza kumureba. Yazindutse aza kumureba hakuno. Muraho icara. Amuhaye ikaze. Nagira ngo bibazo bimuzanye. Mve gato itwazo ati mwaramutse. Wowe sumeze ute? Ameze neza. Aha arabanza arareba. Enzo bajyaga bamusubiza amafaranga. Umeze neza? Meze neza. Koko umeze neza? Meze neza. Urakaza neza? Urakoze. Hanyuma arabanza ndebere nawe. Mandera mengi. Meze bite se? Ibintu byose ni amahoro. Vipi? None se inzu urayibona ute se? Inzu rwose nayishimiye pe. Hako abana bibwe burane baba bafite ibibazo byabo. Anje rero Epita twaka mara nari nci hangaha. Urebye nilikuwa naelekea town. Ningiye mu mujyi rero. Bora nipite nikusalimia. Nari mvuze ngo reka nyuranga nkusuhuze. No kuba wewe nari ngize ngo reka ngende nje mu mujyi rwose nkureke. Abasanze umugore nta kibazo na kimwe afite umugore. Ariko abandi bapanga ibo bazira iki kugira ngo inzu bayijyemo bahite basohoka. Umugore nta kibazo na umugore nta kibazo na kimwe. Nta ribi. Murabeho nta kibazo. Ariko abandi bo baba bafite ikihe kibazo? Yewe urumva buriya. Urabeho? Sawa Bobby. Bob urakoze. Bobby. Mugore ninjiye mu nzu abanza yibaza ukuntu umugabo aje kumureba. Bobby hanze ariko se. Abajyaga baza bavuye ibweye. Cyangwa baba bafite matatizo yabo. Ntucikwe n'agace ka gatatu. Ndabakunda ndetse na kama kawaida. Aracyari Vigero Robert. Ndetse nta gukuraho kopi. Kwamamaza 0722 910 Kunda cyane. Magic House.